Adi kepakai si iku muslim. Berpemusta mga pangenengkan. Pimberang mga pangenengkan si sagyang kaaya Facebook. Di kepakai ku muslim. Ubanian pemustan. So, ay mana niyan na pematay. Aguso pepenga didisgrasya. Nagyang kaaya kapayaga udina ka kipustan si iku di kasidika. يا من عصيت الله يوما غافلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagariami, ay niya kebegantano sa mapunto kausayan. Kudiyang ka aparaot nun ilmu tanong. Naging kaiya mga kalabak. Lalayon tano giimang gulaw la sa social media. Inisapar wagama tano agama Islam sa aya sabab kinisapar nun na giirong kerata aginawa upagarita no wa Muslim. Ilaman, so agama tano, agama Islam, na agama ini bapia sugdem o manusia, na siniapian, sa diniyang kabaya, ubagi ikerata aginawa, orepan wallah. Kena ubaya mituturo yan, na didimpakap kerataan aginawa, o Muslim. Ugaid na giyang koto, agirong kambu ba, sa di nga di ipakakerat, ano di na pruputan na kaapos, o pagaring ka Muslim. Na ini saparoto o agama tanu agama Islam. So Islam, nagiinian na pangangapinan sumararat aginawan yan. Ginan iso Yusuf alaihi salatu wassalam. Nas isa giyong kuto kiaulugon o mga pagarinyang kumadalam aparidi. At tinipuiran. Na si sagyong kuto kapkulug o Yusuf alaihi salatu wassalam sa giyong kuto aparidi. Na tantu ko mararata aginawan yan. Kapad minimum sarata aginawan yan. Na ayamiulugun si iku paridi. Ayaminggil bakon sa dimapya. Ayamikadiyatun sa marata. Na kana ubas salakaw kasudin su mga pagarin yan. Na siran din iminggil bakon sa dimapya. Misabab pro na sumanusia na igira ayaminggil bakon sa dimapya. Udina marata na giyong kuto at tunganin yan. Udina pagarin yan. Na ketakap agyong kuto warata aginawan yan. Nasi isa agyong kuto. Akararata aginawa o Yusuf alaihi salatu wassalam. Na miyakataling umon suwahi apuun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tiwallah. Ala tunabbi'annahum biamrihim hadha wahum la yash'urun. Hay Yusuf alaihi salatu wassalam. Napakapipiang ka aginawang ka. Kapangipanut tula misran. Pagi panutula mikiran reka din agiang kaya pinggulo loiran reka. Sasiran na diiran kegedam. Gitu sabab pasik urian umiyaka 10 ragun. Kaya subran su 10 ragun. Na miyaka taling umasiran si iku Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa mga siranun sa tabang. Pakiyugup siranun. Tarus apianu tuliran si iku Yusuf alaihi salatu wassalam. Su pinggulo loiran. Kupagar iran ay nulugiran. Si iku madalam aparidi. Sasiran na diran magagada magyong kuto ka penutuliran nun. Nagyuto a penutulan iran nun nagyuto so Yusuf alaihi salatu wassalam. Ayam sabut si sagyang kaiayat. Ayam ituturo agyong kaiaya. Nagyong kuto kailangan na di kapangangapinan. Agyong kuto mararata ginawan yan. Isusugu agama tanu agama Islam. So kapangapin ni udin na kapakapi ginawa agyong kuto. Atau amararat aginawan yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakay sa alungan na din yan nduwatan, din na ndulun yan so mga pada pamilya sa isa Makkah.
Namia kaumaun so ibn Ummi Maktum amama abuta. Abenya dina kukulawa da asu Rasulullah atigyan. Aya Rasulullah alimni bima 'allamaka Allah. Ndeuwa kung ka kung ani na inindur ka wallah. Nasu Rasulullah na mabibisi sagyong kutwa din yan di ikan deuwa isagyong kutwa mga tao. Na bedeng kukulawa da o ibn Ummi Maktum. Misabab san na bedeng tiang kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasuketang kiri niya nun na merat ta ginawa o ibn Ummi Maktum. Nas isagyong kutwa kerat ta ginawa niyan. Na ini turun surah gina surah abasa. Ayama niyan na pianguragisan wallahu subhanahu wa ta'ala so Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-YouTubean ka ayama niyan na ma-entertain udi nakasanguran o Rasul sallallahu alaihi wasallam so ibn Ummi Maktum. Yutim ya panutul igira amya mesita so ibn Ummi Maktum si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udi na igira amya kambela kasiran nagiitir uno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban biman atabani fihi Rabbi. Terus ka tahu ini panguragi serakan ukad nanakan. Miya panutul sa siko sahih Bukhari. Asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kataling umawon sa mga pobre. Agi isira na mereklamo. Tira na ya Rasulullah. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah na miya lengan umang ala itamok udin na mga tamok yan. Subalas. Di siran simbayang sa lagi di udimi di ka simbayang nagugisiran mamuasa sa lagi ugi emi ka pamuasa. Anami umang kirampan. Asiran nagisiran si sadka kuinganin ay nibgay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Sisagi yung kutuwa kaya gede mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mararat agi nawairan. Napyang angapinan yan siran at tigiyan. Aber kalau de belu ya wallahu subhanahu wa ta'ala adin yudi misidka. Bedi sulanguan diniw di matiru, diniw di katiru ako subhanallah na sadaka. Nagusugi di katiru ako alhamdulillah na sadaka. Nagusuka pagubaya, uwi sarakano kudero dupa yan na sadaka. Palay din ang sadaka. Bilwir ka no wallah. Ini sambi yan si sagyong koto. Diniw ka pakapsid ka sa tamok. Sabab, kuda ang mga tamok yun. Siya buci sa giyong kanan, itu turu agiyong kanan ahadith. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam na pililiwan na ganyan agiyong kuto niya kataling umawon ang mga pobre. Sabab si sa giyong kuto akararat aginawairan. May sabab saan na adin ang mga galabak. Alalayon tanu udina, lalayon kula wala si sa giyong kaya social media. Di tanong kinang ka, udina di kinang ka o sabagi, antaw nung ka di katawan, na isasapar, waga matanong agama Islam, sabab, sapkira taon aginawa, o pagarita nung wa Muslim. Laman mga pagariami, magandin makataling umagi yung kaaya bulan a Ramadan. Pamanin tanong si Kuwallah, ay sampai tanong niya nun. Na yung kaya Darul Ifta al-Am Urdun na piyakasadariran a fatwa si kumiyati din amasa adi kepakay si iku Muslim ubagi ipamos ubagpemos ta mga panganangkan pimberang ang mga panganangkan si sagyang kaya Facebook udi na si sagyang kaya social media kaaya sabab udi na ped asabab nagyang koto apkinam
wayamanan yan na mga pobre. Pekara ta ginawa iran. Pekara petapos iran. Sabab kubairan ng pekina magiyong kote pemustaka. Inaubabayami, pagaryami. Tangkedang kasaginawang ka, giyong kanan ay pemustaka ang mga panganangkan. Mga PPA panganangkan. Na kanaubalang na taon na adnap kigaganian nun. Apa kanon. Kakapakaya rami gemipus Ramadan udi na rami gayamanan yan na mangin dilugan. Nada niyang katamiya giyang kanan na yamanan yan na ipumustaka. Napkara taon na ginawan yan. Giyang kaya kapamasa na ini sugur ketanu wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya anta pun anta numbeloy atawa masanggilaan. Na pedesa ungan yan. Na suka kegedema. O adin agagan yan. Sekup kegedem. Wayamanan yan na mga tao. Pagkagutom udi na mga tao ang mga pobre. Na soranga yan. Agyong ko to akip pengarigan ka. Kung mga panganang ka na ka. Ang mga pipiya si sagyong kaya social media. Soranga agyong ko to antap. Mala antap. Akisusugun. Si iko kapamuasa. Yung kutu aka kegedamang ka. Kup kegedam upagaring ka apobre. Mga pagaryami, antun nun ikekuatan waguna sa kipus tanoron. Kipengaring tanoron. Kenapa kap mana ipadagang saya mana pangenengkan. Udina kena ubaka di pangendo. Saya mana ukit akapamaninde. Kadinga di imbebaan na kipemus tenakaun. Kakepara kapangangarig ang taon nung kakapak ilailain. Rilaan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua agalebek. Di tanu may ineng ka. Na pihak sadar pen agyong kaiyadar ulif ta'ala am si isa ordun. Dikepakai ku muslim. Uban yan pemustan. So, ayamanan yan na pematay. Aguso pepenga didisgrasya. Sagi yang kaya mangalalan. Udi na bapi anda. Udi na pengapapalian. Pimberang ayamanan yan na kapkepaliron. Kagiging kutu akip pemustanon. Na masusupak yan. So, kasasala si iku manusia. Inadnuwala sa manusia sa ayamanan yan nasasalaan. Sasalaan sa manusia, nabangad ini pus tagyong kuto ayamanan yan na upama ko miyatay. Nagyong kuta masisaman yan na ini pus taka. Bapias kanina yaman na dikerat aginawan yan. Kagi miyatay din. Nasumangat tungan yan napkerat aginawairan. Isaging kuto akapkailayon. Upama ko ay manan yan na gibu ay manan na kaya palirun. Nagyong kuto masis sa man yan. Na may linyan napkerat aginawan yan. Napkerat aginawan ay manan yan na mga tungan yan. Apkailayon. Na umanan na kao nakapakay manan yan na kailay sa mga orat. Ano mayan na upama ko ba yan taon nung kadito na dep kailay orat yan. Nasakay kaya sa bapan sa emanan yan na kini kaya ilayon udi na kaya sa wairon udi na kerat aginawan yan nagukirat aginaw tungan yan kagi ini postakapan. Kenabatan wanang gelebek kaad na kigelebeksan. Piklasan iran sa mga ukit. Agyong kanan na emanan yan nakapambagay sa balita. Yung kuto mga diyang ka akap pa kaya pagkailay sa publiko ang taon nung kasi sa social media ang taon nung ka di pagkailay. Nasukalilid apagtaw na di kapakay uban yan emanan yan na pusten. So emanan yan na miyamatay. Agus emanan na pengadidisgrasya pimberang emanan na pengaulaula pengapapalian kung mga pagaritan ng mga Muslim sa isagyang kaya dunia sabab yung kuta ama na kaya palian udi nagyong kuto atongan yan
na pkerat aginaweran isaging uta apkeleon. Odi na masusupakean agiyong koto kababali o manusia asasalaan ay nadnu Allah subhanahu wa ta'ala na adna karamatul insan yan. Ika telo kulaw la sa isagyang kaya social media. Lalayo nung kulaw la nagyang kaya kapayaga udina ka kipustan si kudi kasidka. Laman swagama tanu agama Islam na aya pakasan na aya kini sugu niyan si ko kasidka na ini pangyatian asikriton. Pad apa kasirong si isalungan na maure. Ko mas ada kesirungan na mama amisidka sa diding katawan udiwang yan suini sidka o kawanan yan. Ayaw tuwa sabab na matatago nagyong kuto titu kapag ikhlas. Nagugyong kuto tantua mapi akap kagdemon o pobre si sagyong kuto adingaw ni kasid ka isa sekreto. Giyong kuto kipus tanaka si sagyong kuto adinga di kasid ka. Na umana ka na ididewag ka na initulad na inipost na dita kataw ni kalayan pan kakapakayamanan niya na kenaba penemal lagi yung uto ini sidikang kau ni barat na pkera taon na ginawa pobre pkera taon udi na pkeringas aka agyong kuto pobre kakapakayman uwad na sidika apan si sagyong kuto pobre na dini yang pesidkaan sabab si sagyong kuto amilay o salak or ka pisidkaan na ka nagyong kutom na inisidkaan kau na baka sigurado din na bagyong kuto paka inisidkaan kau na bumpak ampat bakada agyong kuto kabubalun yan apobre si sagyong kuto inisidkaan kau na urian yan na inipost ka pan sa isa social media miyari nga sa aka agyong kuto pobre. Miyara taon na ginawan yan. Yang kaya kipustan si sagyang kaya kasid ka. Na pipa kaya wagamatan wagama Islam si kumbas sa akailangan. Kagyong tatigtan no ayapak asal na isusugo na sekreto. Na ayakepa kayo wagamatan wagama Islam na upama kumbelwi na panguyat ag YouTube kapsid ka mga tao. YouTube kapsid ka iran. Na upama kumayamanan yan na YouTube sabab kapakapsid ka iran na payagang ka kaang kairan matundog. Na upama ko kanabag YouTube. Na repair tanos sumagal baktano. Mamang ni tanos sarilas iko Allah. Ka yung kuto atig tano, abundin di ikerata aginawa o mga pobre. Napisid ka ang kareso pobre, nasasaratan kapan. Pisid ka ang nakabigan nakaagiyong kuto pobre, na ibaba na yung kaumpa na ipusta ka. Ayada uwang ka, ayada uwaw sa bagi, nakagi isa sarigon. Na kapakay managing kuto ki sa sarigon rakaon. Nakagi umitulad ka na hinisinta ka sa private si sagyong kuto atawa sumasarigon rakaon. Kanaw bang kapusin sa public? Ay ni pangangarig ka, ay manan yan, na adnamya ka o kitrakasa di ka. O di na, ini pangangarig ka, emisid ka. Dita pangkatawan mo ay manan yan, na tiyago ka na giinay sa sarigon rakaon. Na, repair tano, di na umpian tano so mga niat tano. Pakatiulin tano. So ay maanan yan na mga galabag tano, mga pipiya, sa aya panamaran tano, na kisung kada tano, si kusuguan wagama tano, wagama Islam. Mga uri panawalla, yung kaaya, giiking gulala nun, sa yung kaaya mga kukuman. Ay manan yan na inis sa par wagama. Mga galabag ka inis sa par wagama tanu wagama Islam sa ayas sabab nakagigyun di ikerata aginawa
ulagi tenwa muslim na aden amanga dieng ka udina temana adirun di iking gulalanan paganeron na di maka dimitunay agyong kuto udina dimi resulta agyong kuto wa kapenggelebekang ka sakasiyapang ka sa di marata aginawa upagaring ka sabaya kulugan rekano nagyong kuto ay ni sa para agama tanu agama Islam ay ibarat yan nagyong kuto wa aso pagaring ka na tigina ditapsium bayang udina paginumta sa di mapya na piyake sama anak mambu pagi etik para dikerata ginawan yan nawati kau dia kena mana yan na para tia dia kan pakai samaan kerata ginawan yan na gitu kepakai ubang ka pakai sama iso pagaring ka udi na ginawa ka kagi asikan okulu kuya mana yan na ini saparo agama tanu agama Islam bapia miarata ginawan yan ikadua na di mabelu ya giyong koto di ayami resulta giyong koto di kapakap kerata sa ginawa o pagaring ka na mapakada yan nagyong koto tatap na ini sa para agama tanu agama Islam ay barat yan nagyong koto kapamukag penutulan na ka so pagaring ka sa ay mana niya para makasi nga udi na para makapia ginawa niya na di ka di mamukag na ini sa para agama tanu agama Islam bapia pun suka pangusiat na di kepakai ubi di pangusiat so tau sa ay mana na bedi pamukag kapara ay mana na pakasi nga so udi na para makapia aginawa o pagarin niya na muslim ikatlo na mabulu yung kuto kapakapian ka sa ginawa o pagarin ka muslim aketanto niyan agyong kuto antap agama tanu agama Islam ikapat na di mabeluy agyong kuto kapakapian ka sa ginawa o pagarin ka muslim sabanirong kabina sa iso sala karakano ikalima na di mabeluy agyong kuto okit kapakapian ka kuginawa o pagaring ka muslim aya penggelebakan ka na penggulo laka sa dimapia para bumapakapiyang ka aginawa o ayamanan yan na pagaring ka muslim ibarat yan na miyaman ko sutaw sa tamok sa ay antap yan na kaya paman ko niyan udi na miyan hules na ipsidikan yan ko mga pobre na daw tupa kaya agama tanu agama Islam tanto madakal agalabak ayamanan yan na inisapar agama tanu agama Islam sa aya sabab akin isapar niya no na kagi asyap yang kogi ka kerata aginawa o muslim udi na ori panu Allah subhanahu wa ta'ala na naino kasi ko mga pada mga oras na ubatan ubub kesumpati agyang kaya ditanurun di ka pamagusya pemanin tanu si ko Allah apka ko antan wa sada ndewan naguguna pakadud na kanubus salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh